I don't know if there will ever be a time where we're not racist. I mean, I hope so. Koe nā te manako, koe nā te hiahia. Ki te tutuki, we kare o te mōhio. Ko te kaikiri, te takahi I te mana o te tangata nā runga I ngā āhuatanga o tō rātou ahurea. Ko te tai o tō kiri, te tai o karu. Hāwene tērā tangata ki a koe. Nō reira, he kino. Racism in Aotearoa looks like not pronouncing our names properly, not pronouncing wahi Māori properly. Looks like, Rawiri Waititi getting kicked out of Paremata, I Mauana I te Heitaki, and kotahi week later there's a butcher in Parliament. That is what racism in Aotearoa is. Kei roto marika I tō tātou whenua tērā āhua. Ooh, pai tēnā pātai. Te ahua o te tangata, me o rātou whakaaro. Nō roto mai te ngākau o te tangata ake. Kare tēnei momo. Kua mauria mai e tētahi tangata. Kei roto tonu I a koe. Lack of education, I guess. Iahu mai ngā ture. Mai ngā ture a te kāwanatanga me rā momo āhuatanga. Like, I think mo te Māori, ka ahu mai te kaikiri I te mamai, nā runga I ngā āhuatanga onehera. Kahore. Kāre aha ki au mena e kiri kōwhai koe, kiri pango koe, kiri praone aha rānei. Kāre aha ki au. Mena ki te whakaute mai koe ki au, ka pērā taku whakahoki atu ki a koe. Ko paio, wairua paio. Nā, ai. E ko. E te kunei au te aroha ki ngā tangata katoa tēnei au. Nah, okay, ki te whanonga kōrero, probably like paku no anei. Engari, ai, ka hua mai te mamai. Like, you colonized my ancestors. What do you expect? Wow. Nā. Ko, engari, ai. Ooh. I'd like to think Carl, but does like hating on Pākehā and stuff like that count as kaikiri? Yeah, I guess. Maybe in its own little ways. It's just such a big task because it requires everyone. It's he mahi mā te katoa o Aotearoa, te mahi. Ina ka mahi tahi tātou me te iwi Pākehā, tērā pēr ka whakakorengia I te rā momo āhuatanga. Me ki ake I ngā kaupapa maha, e kōpani ake I ngā tangata katoa te ao, kia noho ai ki te taumata orite, kua kōwai, kua kihea, I reira, whakatutuki ai tērā wawata. There's always going to be a small group of racist people, but we're getting to a point of time where people are accepting people for who they are and what they look like, what colour they are. So the world is changing.